Nya tentang azab kubur. Lun tak galak cut, dor baca lagi anak cut. Dandangnya dengar lagi cut. Lanjut. Karena jadi tu bit doan dia terus. Nah. Cuma geken salim yang pun yang mat rezeki. Wadunya pejih yang pokah coba pegas yang pecre lom netamong malaikat atrobahat meguncang gigi demagekeun salim yang pun nyawa ke ulun yang mat rezeki abih lunjak segala nanggrohan sapele mesi anak jaroi si anak ruji abih lunjak jino di ulun wa bak masanya wa ubak rabbi gila kiamah gua laju gata duduhan megrak le Cuma tamong malaikat nyan ke yang man ia yang suci. Gegen hai hamba Allah jinawakah gerah tathan. Jinawakah gerah tat sabe-sabe. Abih lunja umagreb umasre. Ia gata jeb hanahan han kenali. Assalamualaikum ahlun wa dua getanya wajadeh kacre temata mong yang mat nafas nyan pi maah gelakele abe geja umagreb maus masre umagreb nafas kasib gata mati Assalamualaikum hai hamba Allah lun pinaha wa wabak rabbi yang mat ajai ni tamong lom Assalamualaikum salim gebre Relih nyanta mau malaikat Surat yo nyan gepengahle Temagekeun nyawa ke ulun Wakil Tuhan Rabbul Jalil Nyewa surat yang narit Pua yang tebiat barang kakre Nyawana surat coba kalian berkebangan rupa pakre. Nyawana surat coba kalian berkebangan rupa pakre. Bantang yang bak senurat hitam jitan hana sakre. Telianyan tu mata paling muka ngan ia mata rendu rende. Nyan ke masa telah catat baru tak ingat jahat bagi. Kepejut ke tat bin bantahan. Yo dilihan katim fikir. Nyawang picre ni bak jasad siksa legat truhan pagi. Nyuh masanya tadbit payah. Dengan gerahana sakre. Jikalau dunia nyuanyan gepaso. Yum han citro ada teraya rui. Dengan rukung cerangan lidah ia baba pihanali bak watianyan setan laknat galak jitat sabe-sabe temajidang tentang ule menua lagi urang jitaki Jibat dengan ia jipe deng-deng yuh nyantang yang nayum becre
Telia ni banyan talaki ajib ia memblet-blet dalam bati. Menggata tinggai agama Muhammad ia nyo mehat kekah kubri ken setan. Dia tengok ada klip mawon. Menyota ia menghantar seot temaji surut tentang gaki. Ji yung ia ji pelemah getanya wagrah putuh hati. Lom talake takalen temajikan sulit Nabi. Yang celaka cit ji patih kekah jadeh jid ke kafe. Yuk utat aku panjang tat aku. Yuk utat ni. You feel in your head, you feel rehat. Yang bahagia hanji seon setan diseron hanji dengle telianyan nyawong jabak jasad siksa gatruhan pagi. Berkemahnya teka bak masanya teka timplak. Hoka jangan berani, pakan sengam hana tuto, pakan tahe tekap gigi masa dilehan, katia kedro pakan jino gata mati masa dilehan ka ingat peturut mangat si puro sabi hana ka ingat suruh Tuhan jino. Pekan ban han kapu buat li pekan dilehan tapate tapejai sabdar Nabi tapejai buat yang suruh tapejo suruh Rabbi kahlam donya pu buat masjid jino megriat siksa sabi ada geyu ka kebaikan kadengahan gop kapaki yang nagalak peturut nafsu pakan tuduhan mumetli. Hoka rumoh ngan meligo hoka putro yang jeroh pagi. Hoka pakaian mahe silapuk kasip meruk mecerdik. Hoka perangai yang mebudi pekan jino gata kacre. Jino pekan gata geti waringan ji. Ada boleh. Pekan gata geti wari dengan jino jitik dalam kubu gata tudu misa bangke harta le gata jibo hana jiwa ube pade yang jibae makin gundah yang jibae makin gedet geyu seot ji panggil. Pelam tak im hantar budak terbit diuruk ihai oleh wali. Nabi kaklik je mebae pakan tahe han megrak le pakan sengap han le kamari dum ji kumiat ji hoi sabi makin jikli jipoh makin jikli jipoh podro makin gesudo makin ge makin gedun makin geseot
hana kali banjikeun wahai tengku pake makin tat makin hana je baca ji heuy pakan han ka seot peu teu makot hai asi beudeuh kadua miseu dile peu ji lake hana kabre jahi pakan han ka denga abih pungo adumna wali ho mendengar bak gelenyuang ho ka jipluang oleh gaki ho ka mata ji kemalan jino pakan buta tuli ho ka lidah yang cerdik ho ka lisik bak temaki ho ka jaro yang cemecok ho ka rumeh ni bak bibi ho ka cedah rupa yang jroh tah mesabo yang tan mati ho ka saudara kaum dengan biak pekan ditihan ditulung li ho ka tega tat tekabo ho ka behe gop ka paki ho ka bijak atuh narit ho ka namit yang peduli ho ka harta ngan pakaian jino pakan ka megule ho ka dunia yang tat tacin ho ka meneen petang pagi ho ka perangai tekabur ujub pakan sengam hanmu medle ho ka anggota yang tat cakap ho ta perap terlik ho ka hawa dengan nafsu ho ka seu dalam hati tro hat wate aga semano yang wong mehei tiap-tiap kali dum ji dengar penejut Tuhan jin ngan insan kecuali wahai tengku tak dengar kamu yang semano ngan pesuci tubuh lun nyawa tutung citat ne presian ne plei betat kuat wate ane uat selewa ane suat bek berang kakre tubuh lun nyawa abe luruh malaikat sukrut dengan besi ijane tarik belehen sakit tulang jir sendi so bagah bek bagah ne ikat berbagah bek bagah ne ikat kafan lun ne kalan dumna wali ane permoh lun bede nyawa tenalia sampai akhir atro ulun gepete biat malam marit urang mati ne pepresi lun metanggo ne pepiyo lun hai wali telih nyan gehei long le malaikat temaga pegah ban yang janji hai saudara wari gampung bek tak cenderung dengan dunia ini bek ji tepe oleh dunia dengan berata dum tasare ji pelale oleh setan ulun kirahan lun mati ulun tunyo hai saudara kalun rasa diup rabbi dile ulun ruh dalam tipe kamu tente han sakan li na ibarat yang mufum nyan nibak lun bandum han li dunia tinggai dempua menan wahai taulan buta pikir yang nasajan amal tabah yang bahagia dan yang keji Bangga inta dalam kubur troh le laju mongkar wanangkir ge peduk main ge keun meno surat jino buat barang kare di dunia masa dilea hana malea amal keji jino pi kabuh
keji ngan jahat sakit mangat kameri kage pemeri seot mayat ngan pelun suran hana dawat nibak kami kalam pitro keretah pihan kampitan keretah pihan tah padan ta pegah kre dengan gepegam bakjit tafam nyan ke kalam anak jari nyan iya babah tuang ke daud nyan kafan jet kertah sampai tak cerik bacut ni bak kafan geken yoh nyan baiklah lele main surat suruh amal yang keji terus bak jahat ji berhenti amal yang jahat hanji suran geken malaikat kah tat khali kah tat salah masa dilea pakan malia masa ini nyoba malaikat nebeut yang udah beli ya pakan malai masa ini Malay cuma yang lupa. Nemang sepat main asi suot main nepre ilea ulun Malaya hana sakri jino ulun abeh lun tulih pua yang sedih buat di kami. Nyerah tubuh tanya mari no kan ote mati tinggal. Lia abeh nyanji surat temaga ikat ubak leher mongkarwanan kita lian nyantro suara sang reduk tibir apoi dalam babah mejerlah hana sakri nibak jaro agemat tungkat rupa hebat nibak besi saboh-saboh raya tungkat jikalau mesapat aso bumi han jigrak tungkat gopnyan sidumnan ketat berani temaga supi medet mayat terkejut metutuh hati temaga yung masanyan tekah Tuhan dengan Nabi lom terkejut niwa metatat lom terkejut nuah metatat narpuan metatat tulingan urat yom karele mayat seot yung masanyan dro anu Tuhan nibak kami banne dengan narit menan gepoh yung nyan dengan besi temaga seot marabbuka madinuka wahai asi mayat seot lom lagi asat lom gesepat hana khali lom geseot meturut-turut mayat seot tan kuturi dua gata gepoh kepot Allah kepot Allah bekli tapoh kianyo sabi tubuh tu leunyan jigrum oleh bumaya dumna asawa abe cerebre temaga peleuh uleungan kala binatang lata yang dalam bumi buingan engkong abih kenan bak mayat nyan dum jirai abih jipajuh dumna aswa ulat sinarwa dum meriti
Pintu neraka kalom gepeha. Galom gepeha, kaga kalom gepeha, mejerlah hana sakre yang takalan siksa Tuhan, beebek dilehan ikut Nabi. Tamong kenan temasi roa ureng lako jihad bagi jahat bagi Badan coba dengan beking mayat paling tanji turi temajikan le ureng yan balah Tuhan jahat bagi dalam dunia hantom kakalan sabi yang kehnyohana katuso dengar king yang apa ya lunyo amal tuh yang jahat diliasapan hana tomcre yo di dunia gop tamita meraba-raba malam dengan hari betat malam seput digata jeut tak pergi Tu teleponan. Ya kadilo. lam jirat kata pikata kita pakai sebab han got le di mata han le kaba kita benci jino apakan kia lam babah kafan basah tanah jili temajikan hai tubuh roh tempat tanya siksa tabe tempat bala tempat susah tempat semega jarwa gaki yang tak buat dalam dunia dum anggota ji
Sebenarnya Habib orang teruk. Di Medan memang baru nijak. Ya Habib yang motornya. Nya oke ban. Ya Habib Halo? teruk. Ya Habib katrok dah lancu noh. Oh, tuan lancu. Pelehan berjalan ya Habib. Gad. InsyaAllah dia Aceh aman teruk daerah. Lewat Aceh lah nak dia jalan. Pelehan dia lewat Aceh. والمعلم والمتعلم ووالدينا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحبه سيدنا رسول الله وعلى إلا بالله العلي العظيم. Kadang ku mahdi lun kambing bentreng. Hakim Uji, selamat Pio. Gimana ya Hakim Uji? Ya Habib Titi DJ berselamat Bak Neja, berselamat Bak Neja. Adik bangsa peroleh kedua. Ya. Adik bangsa, adik mana peroleh ke Habib. Kau benar. Ayah Habib dia suku kan. Tak berjuang ke rakyat. Makan bagian lung doa ke Habib betul ujak betul gua. Betul lah. Amin. Jadi tak berjuang lah. Boleh ke Habib tak sejahtera mandumur. Ya Habib. Dua Mayun. Dan babal sem. Baltem mana ba? Ana Mayun. Kadang kata-kata je nabu. Mana kena hebe Habib? Ya Habib. Ya Mayun. Mau kan itu mik dan jadi utama. Kan ana Mayun Ya Habib sedang jauh cuma mahajak dengar tu Mayun dengar anak tu na Mayun depan tu Mayun Get ya Habib. Kau jangan nuwo. Menanya Mayun dalamnya di dalam tengah ada pun dan warung ya Habib je Mayun. Elektrik Mayun Habib. Elektrik beko Mayun dengan panel. Nganson aja. Ngana nyanyi Habib babar mau bayu malam maro. Aduh draw. Le Mayun. Ada amlan pegah kau jalun. Habib dia berhasil Mayun. Untuk ada Mayun je anda pakai Habib dah. Ya cik juga Habib. Jir nan. Gak Mayun. Bayu lagi orang belakang Habib main ada apa-apa berjalan no. Jalan. Dua dia. Urang punuh lingkalun ruk Medan ni dengar pelun pegah tu.
suku kan Lu nggak bisa baterai dia kan. Ya, ya. Gak apa-apa itu.